Su mayamgi mafamda Manipur News Reader gi maikaidagi health tips amatang share tawjage. Health tips asigi mamingna COVID-19 narba miyoi singi physical amasung mental health ki damak rehabilitation mathau taba anisiwa saruk haibani mayam loi photong taminasi. Long COVID ki fiba mayuk nariba miyoi kaya amadi hakchang sajel tawbada makhoi ki symptoms sing adu hengalai haibagi report lay. Fibam asibu PEM haina khangnai. Masina maram oiraga long COVID naba miyoi sing layingbada Gradient exercise therapy sizinadana United Kingdom gi National Institute for Health and Care Excellence AICE na doctor singda advice story. Karigumba miyoi amana haksang sajel tawringai manung natraga loreba matungda makoi gi symptoms sing adu henjilakpa thengnarabadi tawriba activity adu tokthokhanduna pothangadabani. COVID-19 na narubadagi fagalakliba miyoi khudingma PEM asok apan natraga atopa side effects sing mayok nakidabagi damak hakchang sajel tawba matamda yamna cheksinba maru oi. Pulmonary rehabilitation miyoi karada lungs ki function da COVID-19 gi effects sing matam sang na lebayai masi maru oina chronic obstructive pulmonary disease kumba lungs ta sokhanba kumpuba laina sing leiba miyoi singdana hena mayok na bayai asigumba miyoi sing asigi damak pulmonary rehabilitation asi maru oi. Pulmonary rehabilitation natraga respiratory physiotherapy tawbagi pandam singdi niksa honba wapagi sang hanthanba lungs ki capacity hanthanba niksa honbaga mari leinaba khudong sadaba pandam sing manage tawba respiratory system singna pukning wakhal gi haksel da piba saiteng hanthanba asina singbani. Physical therapy gumba pulmonary rehabilitation asu muscle gi mapangal kanhanaba amadi akhang kanbagi sang hengathanaba hotnabani miyoi amabu active oibagi sang hengathanduna nuksa honbagi thawongsu fagathanaba pangami akaknaba sajal singna lokhuba thabakyaba amadi nuksa honba wapagumba layong sing hanthanba ngami sajal sing atudi miyoi amagi nuksa honbagi rhythm adjust tawnaba training Niksa honbagi muscle singi mapangal kankhat hanaba technique sing expectoration lok sitok pagi training na singba asini. Cognitive rehabilitation COVID-19 na brain yaw na miyoi amagi nervous system da su saiteng piba ngami miyoi karadadi masina maram oiraga cognition da ahongba lakhanba yai haukiba September da phongkiba Lancet ki article amagi matung ina long COVID naba miyoi singda memory problem sing concentration ngamdaba brain fog mood khanghong hongba manam natraga mahau mangba asina singba mayoknaba yai hairi. COVID-19 yamna satina naba miyoi singdasu cognition gi ahongba si mayoknaba yai. Ventilation hapa miyoi singi sada marfuna delirium mayoknaba yai hallucination su yawba yai. Yamna kannadi naba ventilation di mathau tadaba patient singdadi hariba fibam asina sada kundagi nifu fawbadi sokhalli hairiba khudong sadaba sing asi mayoknaba yabagi fibam sing hantahannabagi khwaidagi faba pambai sing khangnabagi damak doctor singna leppa leitana hotnari hairiba fibam sing asi manage tawbada natraga masidagi fagalaknaba hotnabada cognitive rehabilitation CRT na mateng pangba ngammi miyoi amagi cognitive rehabilitation mapangal kankhatnabagi dama akaknaba wakhan khanbagi pattern sing behavior sing practice tawbada CRT na mateng pangi. Memory training speech therapy mental exercise samamnaba natraga wakhal kangaw narba miyoi singda psychological support piba asina singba asi CRT gi manung salli. Yamna satina nabagi fibamna miyoi amagi pukning wakhalgi hakselbu tongan-tonganba mawongda sokhalli. COVID-19 narubadagi fagalaknaba miyoi karadi psychological trauma mayoknaba yai. Trauma anxiety, depression natraga disassociation na singba khudongchadaba sing oihlakpa yai. Trauma mayoknaba miyoi karadadi post-traumatic stress disorder PTSD develop torakpa yai. Masina thokiba tawdoksing adu amuk hanna thokpagum hanjin fawhanba manglaknaba yamna ka hena khoirang khoisaunaba yauna symptoms sing adu matam sangna mayokna duna lehalli masi maru oina ICU natraga emergency medical care da leiba mathau tabagi sangda nakhiba miyoi singdana hena thengnaba yai asigumba khudong sadaba sing mayoknaba miyoi singna doctor da ningthina tanagadabani
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯈꯣꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯌꯨ ꯀꯥꯔꯅꯦꯁ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯐꯪ-ꯑꯐꯪꯕ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯦꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ USAꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯂꯤꯌꯅꯔ 94 ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯗꯣꯂꯔ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯩꯁꯥꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1910ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯝꯃꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯌꯨ ꯀꯥꯔꯅꯦꯁꯅ ꯈꯨꯝꯂꯝꯃꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯄꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯠꯈꯠꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯜꯂꯨꯗꯦ ꯁꯅꯥ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯁꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯌꯨ ꯀꯥꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯒꯨꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯗꯨꯗꯕꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯅꯧ-ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯗꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯤꯖꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯎ ꯐꯅ ꯑꯅꯧ-ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅꯁꯨ ꯅꯥꯍꯟꯒꯨꯝꯗꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ